degustacija vina, pijete vino na onaj način koji vam odgovara. Ipak postoje neka osnovna pravila koje vi ne morate da usvojite ako ne želite, ali postoje 3 osnovna koraka kojim se vino degustira. Prvo želite da vizualno pogledate vino, zatim želite da ga pomirišete i na kraju i da ga probate, naravno. To otprilike ovako izgleda. Pogledate vino, želite da utvrdite njegovu lepu boju, da nema slučajno nekih sedimenta, nešto neželjeno u vinu, što bi mi rekli, da vidite kozmetiku vina. Zatim želite da ga zavrtite, pomirišete jednom, drugi put koliko god puta želite. Ono što možete da osjetite u vinu su njegove arome, nešto što je karakteristično za to vino koje pijete i moram da priznam da mirisi i neke arome vina umeju da vrate neke lepe uspomene. Na kraju želite da ga probate, naravno. Zadržite taj malo gutlje vina. Probajte da ga razlijete k ustima. Probajte da osjetite njegove lepe arome. Vidite taj njegov zaostali ukus, takozvani aftertaste. Dolivanje vina. Ja volim da kažem da postoje 3 škole. 3 škole dolivanja vina. Postoji stara škola, gde se vino doliva kada čaša ostane prazna. Postoji nova škola, gde se vino doliva na određenom vremenskom intervalu, da bi se održala konstantna temperatura u vinu. I postoji 3. škola, onako kako vi želite. Uživajte u vašoj čaši vina.